بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كيا إيجا سلام تاراتي إيجان سلام تور جنتات إن سمد بودا. Akkuma mata duree kanarratti laaltanii agartanii jirtan dubartiin mataa isii cirachuun nyaara ijaa haaddachuun amantii teenya keessatti kam ilaalamti waan jiru kanaatu mata duree irra barreeffamee jira. Inshaallah ta'ala osoon garas gadiin kunneen duratti alaa kulli haala osoonni keenya kaarraa wanna irraan tanarratti haasa'uudhaaf xiyyeeffanne dubartiin akkamitti tolfachuu qabdi mataa irraa kaasee ilaa hanga quba miilaatti inshaallah ta'ala gabaabsinee wajjin laalla. عفوا سنين جتا غبار راخا سينغا جلات ان شاء الله تعالى دبرتين اكمي تلفچو كغبدو ولله لربي خنانتات دراس راخانا اكما منتين اسلاما اسي اججي جرتوتي يرو بريدنا اسيتي في تولا دبرتي دا يادو امنتين تينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وان تكلت دي سنين قبن وهم دولة فنوخاني جرن دبرتي يو كم تاتي بريدي يو كم تاتي بونتي يو كم تاتي هماتي فكوتي وان جو هنداهو لفنو خاني جرى رب سبحانه وتعالى وان الرانوركو هنداو وان جروتي نافن تولي ملي وان نوتولو تكلي الرانوركو وان الرانوركو قوتو وان قوتو وان نميدو في وان ركسو دوادا خناف وان نفايدا قب هنداو ومنتين تيني اتنو ججي خناف إن شاء الله تعالى كينسا حركار راخانو جلقا بررت منتين إسلاما دبرتين واني سينغدو قبدو سنة نبي شخينا راجو صلى الله عليه وسلم كينسا وفي جرچودا كأنسي في جراتشون سنة نبي خينا الرئيس صلى الله عليه وسلم كأنسي جراتشو خيستي بريديناتو جرا ملة كأنسي جراتشو خيستي بريدينات جرا جم براتي نملة سنة نبي خينا قتمو راتو جرا سنة نبي خينا قتمو خيس جرا كأنسي يبتشو خيستي مودرا هدورا جرا أكسمتي يهودا رافي بننسا فكاتشو خيس جرا نبي خينا صلى الله عليه وسلم كأنسي واي معلوم ما يساو قايبسن فمود الحبشة قبل حبشة جنين كأنسي نمد رئيسي ديمون كأنسا بنسماتو تيوالو لا شوراب دريفتي ديمانه شلول لفا بنسوتا كأنسا والو لن هدو جرا خن دركا ما فيش التنجرا شوراب كأنسا بافتني ديمان بنسوتا هدو جرا نمني كأنسا في الرهن جرا بنسوتا سني فكاتا كم براتين كأنسا خن جلت توريرا ولي كباما نمني خيو خسالات اللي تاتي بشام بكسن جيجي سو إندن دهو خناب دررا هدو ركا كأنسا في الرديسون أكما كأنسا جرا شوم فايدا رافي سنة نبي خينا قتمو تاتو كأنسا جرا شورا بونمو هانكنا خاورا كورافين سنة نبي خينا رابهاني يهودا فكاتشو خرس نمو افتوان تيف كأنسا خينا ترباني يو تكاتي جراتشو رقبنا يو تربان برا خطي اكا علمان اسلاما جانتي قويا افرطان برا خطو كهن قبني سيرا لفخاني جرن خانا هو بچو قبنا إن شاء الله أران تنيو لالتي دبرتوني خينا يدو وان كنا مكرماني تكأنسا يسير ريفتي قبني نياليدا قبني تكان كن خنر ديرتي تجير تفارا قرتي يدو يا سبحان الله خمالي فينان دبرتوتا يهودا فكاتشو رافين أكسمو بننسا فكاتشو راف خنون داو بقوتين نما تكا إسي قطا قرين بيني نما تكا إسي فكاتين بيني إسي نتي فكاتشو راف هلكني قويا كأنسا سي فرد ديفتي إفين شاخلتي چابو ايدي أكنين تقامني أكنين دون أكوچون هندوفني وامي غرقو فرد خيسي إفين درارا جرتي إساني فكاتشو جچا أكسي جراچو سيدا أكسي دررما جراچو سي إسان كمان كمانگرو خنافو سنة نبي خينا جلا ديمنا تانان كأنسا في الراجلو قبنا بليان كي تربان اتين أكسمتي دبرتين أمالي أكما كأنسا جراچون بريدنا سي تي في سنة نبي خينا قطة مرين رفين سبوبا جلا جرو رفين سبوبا جلا نما ميرو في الرابقا سن دركما سنة رخون اللين سنة نبي خينا صلى الله عليه وسلم رفين سبوبا جلا ميرو في الرابقا سورة قبدي في الديسو هنقب دوچو أكا ديره الدور ران تانيا قرطان بوبا ساني جلا يو وجين تيسو وان براتو راسي شرفكاوان أكسمتي أكوان بركاچا يو خاو بننسي براس جلتي ولو ريجرو فكاتا أكستهون سنة نبي خينياتي متين ديرا آتو دبرتي آتو خيساو دبرتون نكام بكخانة تيادو قبن جماني ديرا لين وان كان في الرادمي سورة قبن بريدين ساني تي باللين أكسو مركانا قام ساديني تي باللين ونقم برباچي سادا قم خانن سنة نبي خينيا قدام صلى الله عليه وسلم أكسمتي ملي بكري فنسي تنام يرون داو بايسنوني بيتن خانة بيجي جاني سنينغر سيسو في الراتو چون دركم هيك شورب بليان كي إن شاء الله سنة نبي خينيا تخنون دينو جما
خايو تينيا تمنا نبافت يوچ تركانفنو dubartii rifeensa mataa isii haaduu ni qabdi moo hin qabdu waan jiru rifeensa mataa isii haaduu ni qabdi yookaan hin qabdu moo akkam waan jiru inshallah ta'ala walillalla akkuma rabbiin subhanahu wa ta'ala rifeensa bobaa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam rifeensa bobaa firraa luqaasutti ajaje akkasumatti rifeensota qaama namaatiif hin tolle hundaa ofirraa haaduu fi firraa luqaasutti akkuma ajaje dubartiin ammoo rifeensa mataa isiidha akka magarsitee kan dheereessitu ajajanii jiran jechuudha dubartiin mataa sii magarsitee dheereeffachuu qabdi maaliif jennaan mataa dheereeffachuu ittiin boonti gam tokkoon akkasumatti mallee gama biraatiin dhiirarraa waan itti addaan taatu dhiirti kuma areeda baasuudhaan areedaan akka dhiirti bareeddu dubartiin illee rifeensa mataa qabaachuudhaan bareeddi kanagaa rifeenseen gam takka nama bareechuu nama mataa dhabee beekee obboleeyyan kiyya areedallee hangam takka akka nama bareechuu anafaatu beeka kadhabe jechuu akkasii kanaafuu akka dhiirti rifeensa yookaan areedaan bareeddu dubartiillee rifeensa isiidhaatiin bareeddi rifeensa firraa haaduun nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبين كينيا ندوركن أن تهلك المرأة رأسها دبرتي متى يسيف الرها دورا نبين كينيا ندوركن صلى الله عليه وسلم akka dubartii rifeensa isiidhaa firraa hin aanne nabiin keenya nagara man irratti ajiraatu dubartii rifeensasi haaduu kan qabne janiin nabiin keenya dhorkanii jiran dhorkaan nabii keenya sallallahu alaihi wasallam wanni hin dhorkamtu jettu yoo dhabamte haram ta'uu nama agarsiifti dubartii mataa addachuu ni qabdi wanni juwaan hin dhufinin haram ta'uu nama agarsiifti kanaaf dubartoonni mataa firraa haaduun haram callaa ta'uu hubachuudha qabdan obboleeyyan kiyya mataa addachuun dubartii mataa magarsuu qabdi malee mataa firraa haaduu hin qabdu mataa firraa haaduu hin qabdu yaa subhaanallah guyyaa beek gizee mirkaanne asumatti olkaanee mataa firraa haanne akka feene ta'uun hin argamtii kunis wanni kanaan ta'u obboleeyyan kiyya rifeensa firraa haaduun dhorkaadha shari'aa keenya keessatti dubartii rifeensa firraa haaduun akkuma dhiirtii mataa magarsitee duuda keessa gabbuuftee dubartii fakkaachuun haraamiitti dubartiillee mataa isii firraa haaddee dhiira fakkaachuun akka kiyya kana faddoomaaf gootee dhaabbachuun waan hin taane obboleeyyan kiyya biyya nuti jirru tana faadatti dubartoonni anaaturra qabaa mataa firraa haadeetiin jirallee ni gartanii beekanumaanuu immoo naaturra qaba yaa subhaanallah rakkoo isaan kun itti jiran rabbi qofaaf beeka ganama aduun baaturraa rifeensa bitan ganama aduun baaturraa dhibba meeqaan mataa bitaa oolan isin ammoo rabbiin isinii kannee hamaan laqa takko isin hin gaafatin hamaan takka takkaa isin hin gaafatin rifeensa ajaa'ibaa isinii kannee firraa haaduun tun dubbii ajaa'ibaatii rifeensa keessan firraa tuquun firraa haaduun firraa gabaabsuun ol deebiftanii asirra muruun kun hundinuu dhorkaadha obboleeyyan kiyya ملا ابن علي جني خطاب إسام مركات المشكات كيستي مال جان شري خطاب إسام مركات خجامو شري مشكات كيستي أن دبرتي متى إسي هادون دور كارا جتشون نبي خينيا صلى الله عليه وسلم وني نبي كينيا دور كنيف صلى الله عليه وسلم دبرتي ميدو يخافو ديبا يسير رجيسو وسنتاني بريدين يسير أكي يسير راندمني فايا واربين يسير تيم فايا خنا أكي يسير دبدين فكوني faaya yookaan bareedina sii kana isirratti suudhaaf nabiin keenya kana janii jen akkuma reefu isiniin jee dhiirtee reedaan bareeddi dubartiin rifeensaan bareeddi kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiin keenya yookaan sallallahu alaihi wasallam akka rifeensa isaanii isaan firraa haadanii bareedinni isaanii duraa hin deemneef rifeensa keessan firraa haaduun dhorkaadha ittiin dhiyaatina hin haadinaa jeenii jan dubartootaan jechuudha kanaaf dubartoota keenya amantiin teenya waan isinii tolu takkallee haraam isin irratti hin goone waan isinirraa fokkotu yookaan isinirraa hammaatu isinitti hin dhiibne kan akkasii hubattanii waan isin irraa isin dhorkite irraa fagaattanii waan isin itti sana ijjee qabatanii irra jiraachuun hedduu barbaachisaadha ammoo rifeensa mataadhaa yoo dheeratee duuda keessa akka malee gakkutee filachuudhaaf ibda qabuu dadhabbiidhaan kan nama miidhu taate osoo asirratti ol deebisanii yookaan asirratti ol deebisanii akka dhalaa yahudaadhaa itti murattu kana murachuu osoo hin taane waa xiqqoo ofirraa gabaabsuun ni jirtii jechuu lamaa'in yoo kan isii rakkisu taate namni gariin gaanii beeytan kanuma mataa isaa kanaa tajaajilee miicee filuudhaaf kana hin dhaqqabneetu jira kamataan irra maramee yerooniin filadhachuu hedduu isa rakkisuu jira namni akkas akkasii kamatuma kanaa tottoochuu hin dandeenye osoo gabaabsee guutuuf fixuu hin taane waa xiqqishee ofirraa muree humaa hin qabuu jan walaakin ammoo ol deebisanii akka dubartoota yahudaadhaatti akka dubartii yahudaa fi nasaaraadhaatti ol deebisanii olii tana muruun laa yajuuzu kun hin bakka obboleeyyan kiyya gariin warra nabii keenya sallallahu alaihi wasallam eega isaan du'anii addunyaa irraa galan booda nagara man irratti ajiraatu rifeensa isaanii waa xiqqoo ofirraa gabaabsuu turan
maaliif jennaan isaan boona dhiisanii jiran eega nabiin keenya deemeen booda nama boonaniifis hin qaban kanaaf rifeensa isaanii gabaabsuu turan firraa filuudhaa fi rifeensa dhedheera qaban akkuma beektan jechuudha filuudhaa fi kanaaf waan isaan rakkisuuf jecha waa xiqqoo ol deebisanii firraa gabaabsan osoo asin muruun tahin asirra muruu osoo hin tahin duyduma keessa osoo jiru rifeensa isaanii gakkute waan ta'eef xiqqoo ol deebisuu turan nama boonaniifii fi nama maal jajjaaniif hin qaban waan ta'eef jechuudha kanaaf namni dubartiin takka rifeensi isiidhaa waan isii boonsurraahi waan akkasumatti isiidhaa fi dhiira addaan baasurraahi abbaa mana isiitiif boonuudhaaf rifeensa qabaachuu qabdi abbaa mana isiitiif miidhaguudhaaf rifeensa mataa irraa qabaachuu qabdi akkuma isaatti isiin mataa doomaadhaan yoo deemte wal fakkaatanii boonni san hin jiru jechuudha kanaaf dubartiin takka abbaa manaa qabdu rifeensa gabaabsuulleen akka hin taane asirraa baranna jechuudha yoo ammoo boona irraa garaa murattee jiraattee rifeensi isii cinqu taate waa xiqqoo akka firraa gabaabsuu qabdu asirraa ammallee ni hubanna jechuudha ammoo dubartiin mataa asirratti ol deebitee murachuun haraam callaadha jan kun dubartii yahudaadhaa nasaaraa yookaan akkuma agartan kana rifeensa isaanii asirratti ol deebisanii muratan gariin akkuma kiyya kanatti haaddattee deemti waa hedduudhaa jiraami akka isaanii kanatti yookaan aadaan isaanii san si bareeduudhaan anilleen isaanii fakkaachuun qabattee akka isaanii sanitti haaddachuun akka isaanii ciratteetilleen mataa quluu raasaa deemuun hin ta'u jawwanni kana kun haraam callaadha obboleeyyan kiyya gam tokkoon dhiira fakkaachuu keessa jira gam tokkoon yahuda fakkaachuu keessa jira nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum jan namni dubartii jaraa fakkaatu dhiira haa taatu kan jara fakkaatu sun isaanumarraahi garaagarummaa takkallee waddaan hin qabanii jan yaa subhaanallah almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyaama nama tokko gaafa kaatee faashina isaa hordoftu nama tokko gaafa kaatee itti hidhattee jala deemtu inni sii toleeti yookaan aadaan isaa san sitti tolteeti isa jaalattee jala deemuudha jirta waan ta'eef qiyamaallee nama sanii wajjin kaataa jan yahudaa wajji ka'u eenyu jaalata eenyu qiyaamaa yahudaa wajji ka'u jaalata kanaaf aadaa isaanii jala fiiguu aadaa isaanii hordofuu irraa fageessuu qabna obboleeyyan kiyya ammallee katti aanu dubartiin akkaan rifeensa mataa isii itti yaadda'uudha qabdi rifeensa mataa isii namni sa'aatan hor dawwaltan dhiifama wajji rifeensa mataa isii hedduu itti yaadda'uudha qabdii jan akka inni meeyruufillee itti yaaduudha qabdii eega meeyreefillee tajaajiluudha qabdii akkasuma filachuudha qabdii filata keessatti ammallee dogongora jiru jira filannaa filannu keessatti illee dogongora jiru jira dubartiin islaamaa rifeensa akkanatti asiin karra gabbaaftee asiin baaftee akkana kaan fuula dura baaftee kaan duuba baaftee duraa fi duubaa walitti ol fiddee samitti ol hidhuun kunillee ammallee dhorkaadha amantii teenya keessatti wanni kana haraami nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waan kanarraa bara 1400 fi 38 dura dubbatanii kutan nagaa raamin isaan irratti haa jiraatu sallu alaa nabiyyikum maal jaan nabiin keenya maal jaan nagaa raamin irratti haa jiraatu dubartii كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت سنفان من أهل النار غوستي لما أمتا خيرا ورّي بداتي جن أنقروا إساني نقرّي غندو فورافتاني غوستي لما أنسا ورّي بداتي جن يا سبحان الله غوستي لما أنسا إنيو في إنيو نان غوستك تأوفتو تاتي يولال تأوفتا في الرقبتي ولكن كل جرتي يوخان دو جرتي يولال تأوفتا قبتي ولكن إسين دو ديمو جرتي yoo deemtu jalloo jalliftu tammataan isii ka dalluu gaalaa samii keessa olidhaadha tamataa samii keessa akka dalluu gaalaatti olidee deemtu gosti lamaan tun isii tana takka tokko immoo ummata tokko kan halangaadhaan deematan halangaan isaanii furdaa eegee loowwanii fakkaatan sanii nama rukutan ummanni sanii fi dubartoonni kun warra ibiddaati shurufkaa jannataa seenuu dhiisii ni harkan jan shurufkaan jannataa immoo amna fagoorraa argamti amna fagoorraa nama dhufti akkasuma ta'uudhaa wajjin isaan shurufkaa jannataa illee hin arkanii janabiin keenya sallallahu alaihi wasallam mataa asiin raasaa baaftanii kana gabbaaftanii asiin ol deebiftanii duuba as deebiftanii asiin wal hidhuusan irraa fagaadhaa dubartoonni muslimaa guutumattu jechuudha asiin kharrachi baaftanii akkuma dur jechuun akkuma beekamaa sanitti asiin ichi dhawattanii rifeensa keessan duyda keessa gad deebisuudha wanni shari'aan teenyaas isinirraa quba qabdu wanni isinilleen durirraa dhaaltanii irra jiraachaadha hanga irraa geessan sanuma ta'ammoo mataa samii keessa ol hidhuutan yoom dhufte dhiyuma tana agartanii ol eegaltan dhiyuma tana agartanii eegaltan malee kun dur hin jiru jechuudha obboleeyyan kiyya waan shari'aa teenya keessa hin jirre waan aadaa teessan keessa illee hin jirre armaan tana lafaa kaaftanii nama isin hin tahin nama isin irra diimaa nama isin irraa adii fakkaannettanii
يا سبحان الله أنا في سنكم خيني تعديم نومي أمة نور ديما دا أمة نور ديدا فكاتشو الرهاي بكسنو الدنيا ساني سلالتني واللي وايسني فكاتة بري سني ترى على قراتشوم تاني وسوچ ليه وفتني وسوچ ليه وفتني سني رجالا وان كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حركة قبدنين وان صلاة شنن صلاة تاني سومنا سومن تانين والله يبا في رجالتن قروي في بيتني مال بوتن قاري خفني أبان في رتو فتي خفنا متي تيرومون خفني أبان في رتو فتي خفنا متي أكنو بليان كي يامنتي تيجي نما جبي فتشو كبا نو في رجبي سو كبا يشورا خناف إن شاء الله تعالى رفين سخيسا متى خيسا سمي خيسو لدو رفين سخيسا أكد اللو قالات تولدورا إفقوسا تشوتو هدو برباتي سادة يشورا خوة النبي كينيا صلى الله عليه وسلم إران لور كنيدا تكون كينيا اللي نبدا سينو إنجالنو جنة سينو أمو هدو فينا جنة جالنة يبدا الرافقاتشوني فينا تانان وان كان الرافقاني دي سوراتو نور برباتي سادة بليان كيا إيجا شرفكا جنتها تنونا قرسيني ونخن إيجا يبدا خنونا قتاتي يا سبحان الله الرافقاتشو تنوجال بليانكو خنافو إن شاء الله تعالى أنا استيسنيس ربي ورا الرافقاتو نواقر وحديثني خمسلمين حديثني من رابوني خمسلمين akkasumatti akkuma dubartii muslimaa mataa isii haaduun dhorkaa ta'uu amma asii oli garree jirra mataa isii haaduun dhorkaa ta'uu asii olitti agarree jirra akkuma mataa isii haaduun dhorkaa taate nyaara isii haaddachuulleen dhorkaadha shari'aa teenya keessatti dubartii nyaara haaddachuun dhorkaadha ni gaddina faajanii mataa haaddatanii nyaara haaddatanii maal hinjiru wanni akkasii obboleeyyan kiyya gaddi akkasii hinjiru nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nama akkasii hunda warra abaaramirraa lakkaawan yoo abaarsa feetan malee waan akkana namni hundinuu irraa fagaachuutu hedduu barbaachisaadha kanaaf insha Allah ta'ala nyaara ofii haaddachuun hadiisa Bukhari Muslimii jira hadiisa Bukhari Muslim nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ni abaaran eenyu abaaran alwaasilata wal mustawsila hadiisa kanarraa wanni barannu akkuma rifeensa ofii haaduun dhorkaa taatetti amantii teenya keessatti rifeensa magarsuun akkuma bareedduu taatetti rifeensa biraa fuudhanii rifeensa fi bira gubbatti maxxanfachuun dhorkaadha osoo karaa nyaaraa achiin dabarramee waa'ee rifeensa mataa tana finnee achi baanu osoo karaa nyaaraa gadi hin buuneen duratti waa'ee rifeensa mataadhaa finneetichi baana insha Allah ta'ala dubartiin takka rifeensa hin qabdu tarii ni qabdi akka silaa isii gammachiisan ta'uu fi faadhabuu mala sanirraa ka'uudhaan rifeensa biraa magaalaa irraa fittee eegee farda fiddiruu jiraami wanni akkasii haraami nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam la'ana alwaasilata wal mustawsila isii rifeensa maxxanfattuu fi tamaxxansituufillee lachuutu walumaanuu abaaranii jiran jechuudha nagaa raaman isaan irratti haa jiraatu isii rifeensa siif irraa jirtee gurgurtuu jira ammaas akkuma taree bu'annoo sanitti waan akkasii jira ammallee isii rifeensa nama maxxansituu fi rifeensa maxxanfattullee asfaa biyya nuti jirru tana dukkaana bananii rifeensatti gurguranii jira numaatu dukkaanni kan owwaadha yookaan akkaan galii qabu dukkaana rifeensitti gurguramudha maaliif jennaan warri biyyaa hundi mataan qaban akka jiranitti akkumaan isiniin jeenaaf isaan wal fakkaannaan sanii fi hedduu rifeensa bitanii fi maxxansan hin jiru wanni akkasii rabbiin mataa heduumaa godhe yoo si uume akkuma rabbiin si uume deemuu qabda yaa subhaanallah wallaahi nama biyya tana yookaan biyya rifeensa hin qabne arkeetu biyya teenya saniif raahaa isiin keessa jirtuu fi bareedina yookaan miidhagina rabbiin dubartoota keenyaa fi nama keenya guutumaa guututtuu dhiiraa haa ta'u dubartii haa ta'u akkaataa rabbiin irratti uume baruu danda'a gaafa san barte immoo rabbii kee kan galatoonfatta ummata rakkoo isaan itti jiran yoo fuuluma duraan itti dhuftee addaan beeyta malee kanaan dhiiraa kanaan dubartii addaan hin beeytu maaliif cufti kumaan isiniin jeessan jechuudha akkasuma wajjiin ammaas ganamuu rifeensa kana bituun mashaqqa addaa isaan keessa jirti keenya sana immoo rabbiin bilaashi mataa kanneefi rifeensa kanneefi rifeensa san gubbaan kabiraa fidee rabbiin dhorkaadha jeefitti kaayammas yaa subhaanallah bakkaan ayyaadeen hangeenya jee kabiraa fi kaayee dheereessee duyda keessa gakkulchiisee kaan asiin gaffacaasee kaan rabbii keenyaa sodaannu qiyaamaa namni rifeensa isaa mul'isee deemu ibidda keessa rifeensa saniin fannifamaa jira nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam sallu alaa habibikum nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam مستوصلة يجون أكا هيكا علماء خنيتي هي التي يؤمل بها ذلك تريفين سنة وما تنسيتودا تريفين سا دكان ريفين سا تمتن سنبنتي أشي خيسة تيسي تريفين سنة وما تنسيتو مستوصلة جنين واصلة جنين واصلان سني مستوصلة نمو هي التي يؤمل لها تيسي رافدل جمو تريفين سا يسيبو جدني تمتن سن
واصلة مستوصلة جامتي تا واصلة جامتي واصلة في مستوصلة لين تتمتن ستو في تمتن فمو في اللين لتشوتو أبارم تورا جنبين كينيا نمني أسرتو أبارم إيجا آخرت تكمل كوينني بيتني سنو بليان كيا نمني الدنيا رتو أسرتو أبار سانجراتو آخرت مالك أبدتو يسروني بيتن جتشورا خنا في الرافقاتشو نور باتشيسا الحمد لله رب العالمين جتشو قبنو بليان كيا خيساو دبرتوني خينيا كان ربي خيسان فارفدا وإن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد رب سبحانه وتعالى يوتي كون سني خن رنا غلطهم فتن دبلين دچدچان سني كنا يوم موتي كون سني خن رنا كفرتن تاتي سنو سني رايم فرچوتا اكتاني چرتي سني دفوتا ولن خاجايبات رب سبحانه وتعالى خنا بلين كيا ربي خنيمي غلطهم فنو اكم جرتم الحمد لله رب العالمين اجنو ان اللهم في رانچ رمله ريفنس ربنا فنجرا اسينغاينو درني وچودان خنا الحمد لله رب العالمين ربي متى ريفنس دوركته bakka binnee fi maxxansinuu fi bakka namarra kajeelu san hin geenye galanni isaa guddaadha jechuudha torbaaniif irraa jiru jirra alhamdulillahi rabbil alamin yoo tanarra rabbii keenya faarfanne tabiraallee dabalata rabbii keenya irraa ni arkanna wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ni'ma rabbiin nu kanne osoo khalaqoynu taate wallahi umrii teenya guutuullee teenya ni lakkoynenne fixuun dandeenyu bulayyan kiyya kanaaf wama rabbiin nu kanne rabbii keenyatti hin duullu waan rabbiin keenya nu kanne rabbii keenya afaan deebi'uun hin barbaachisu jechuudha أكسمت إن شاء الله تعالى حديث برا خيستي معاوية بن أبي سفيان قافا مدينة قالن أن معاوية رضي الله عنه خطب لما قدم المدينة مدينة قافا رفو معاوية ألبه أمة قرسي ألبه أمة قرسي مال جي قرسي وأخرج كوبة من شعر رفين سكنما تولي لفتاو جرا رفين ستولي دوامي أكا جايباتي لفتاو جرا ما تمخي فكاتا خاكنا فروني في كاني جرامي بر خان خمتن سنسن ني بيتن خمتن سن خاكا بيتين جواب متن سني 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 سرام يني جرا خان امو خريفين سغوتمتو تولچني خبيتنا خنفر تولچني تم غوتو تا فوري نمني كنو في كايا رفين سومتا إسا فكاتا وان تكلم فكاتو يا ابو متان وقبا رفين سبريدا جايبا قبيتن في الرابني سيغرسيسو درانو في كايمي في كيسيمي في الرابنتي ديمتي رفين سنما قبدي وين وبريدي وخال مال جتن رفين سوسي فكاتا ورا كسي سني مدينه تركه معاويان اول بهتي امته غرسي مال جدو مال جن ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا مالي هالي دبرتوتا خيسني مالي متى ثاني خيستي وانا كنا مالي متى تفكاين مالي ما ادبچو دبن شريعه ربي مالي بديغن مالي على لساني خنجي معاوية قرسين أشر مال جدبو معاوية ربي سراجالته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسولكم نبي محمد دقي جنة رام ربي سنرت أجراتو إساجو ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا يا سبحان الله دبرتما فيتي هاتاتو تريفين سيسيرا هنتين فوتي متاسي قبت ديرتين يخاهو دبرتما فيتي هاتا تريفين سيسيرا هنتين فوتي متاسي قبا خايتين واني سندلي أكا يسير رتاتو فوبتشورا قبدي جي نبي خيني صلى الله عليه وسلم إسا دبتون دقه مالي فوانا كنا خنا دليدن مالي دلي قبا مالي فتي إدور بادن في الرأي سوان كان جي معاويان أجيت البيه قرسي حديث خنا اللي ميچورا خنا فبليان كيا رفين سبيل نسان اللي إرافقا چوتو خرفين سخين نفقاتو خفي كي نسان اللي إرافقا چوتو هدو برباچي سار الحمد لله ربي رفين سنو خنه جرا رفين سهادو اللين حرام كتاتي بره رفين سبرا متنفچو اللين حرام كتاتي اگره وان دگeenye fi tabarre fi ta agarre sunda uti dalagutu nurra barbaachisa wanni sindi boo jiraate gama khaysaati nagaafachuun dandeessan inshallah ammallee gama nyaara tarkaanfannama gama nyaara tarkaanfanna waa'ee rifeensa mataadha irraa baane haaddachuunis hin jirtu garre fiddiruuleen akkan jirre barreeti bira tarre inshallah taala amma gara rifeensa nyaaraatti ichaa tarkaanfannu sagantaaleen akka waan dheerateen na fakkaatti inshallah taala waa'ee nyaara tana qofa himnee gabaabsina waan biraatis guyyaa biraa irra deebina inshallah waan akkanaanuma wali dhaabbattiyu amantii teenya walii himnee wal barsiisuu dirqama qabna akkasumatti haala barree yaqiina rabbii keenya gabbaruu qabna kagartee waan kana dhageenaaf hin taatu jelleen kana fedhe adeemu natti himne jechuudha akkasuma khafudhateetti nu dalagoo jiraate alhamdulillah hangas barbaanna kanaafuu walii ibsuun wal barsiisuun dirqama keenya ta'a inshallah taala gara nyaaraatti haa dabarru akkuma rifeensa mataadha firraa haaduun haraam taatetti
akkuma rifeensa mataa fi maxxansuunis haram taatetti nyaara firraa haaduullee shari'aa teenya keessatti haraami shari'aa teenya keessatti haraami nyaara firraa haaduun bi'ayyi wasiilatiin min halqi aw ilqassi gabaabsuu haa taatu haaduu haa taatu wanni kun hundinuu haraami balayyan kiyya nyaara firraa gabaabsuu haa taatu firraa haaduu haa taatu dawaa fi dibanii firraa deemsisuu haa taatu kun hundinuu haraami dawaa fi dibanii firraa ofuu haa taatu wanni kana kun hundinuu haraami yaa subhaanallah uumaa rabbiin uume tana keessa ummata nyaarallee hin qabne jira oromoo keessatti immoo bara balu nyaara hin qabu jechuun qaanfii hin qabu safuu hin qabu jechuudha waan akkasii beekan garuu tiifuu ummata uumaa rabbiin nyaara dhorkateefaa jira yaa subhaanallah akkatti hammaatan gaa waan takka nama dhabee beeka balayyan kiyya laa tuurafu ni'ima illaa ba'da zawaalihaa waraabeysa kuteef sareen dutti sheenaaf eegeen gama boodaa kan manne keenya jaansan waan takka nama dhabee beeka malee namni qabu hin beeku saniifuu isin beekuu tarii dhabuu keeysanii mala waan qabdaniif jecha wallaaltaniif irraa aduu keeysanii mala waan akkasii irraa fagaachuutu hedduu barbaachisaadha nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waan kana irraa dhorkanii jiran nabiin keenya لأن هذا هو النمس الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله نوان كان دلق نبي كينيا صلى الله عليه وسلم أبارني جرن نبي كينيا نما رفنس وفي فرا رفنس نيارا فرا ديمسسو نما كان نبي كينيا أبارني جرن فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمسة يصير رفنس نيارا ديمسفتو في تديمسفتشو بربادولله هند ثانيتو أبارني جرن نبي كينيا صلى الله عليه وسلم صلوا على نبيكم خنافو بليان كيا إرافقاتشو تو نبرباتشسا نامسا يچون هي التي تزيل شعر حاجبيها إسي نيارا إجا إسيدا لمن في الراحات دودا إسي نيارا إجا لمن في الراحات دودا ربي سبحانه وتعالى وان كان غافنو مغرسو حكمانو مغرسيو قبا وصو نجراچو باتي نمني دلنا سنبريدو غما براتي واحد دو تكتا إجا قبوتو جراتوان نخون قبيتاون خناف waan kana wallaalanii firraa haaduun dogongora guddaadha waan rabbi nama dallansiisurraa jechuudha mutanammisaa jechuun ammoo naamisaa jechuun isii rifeensa nyaaraa namarraa dhabamsiiftuudha mutanammisaa jechuun ammoo tan rifeensi nyaaraa irraa haadamuudha harka namaatiin yookaan dawaadhaan yookaan uumateenu haa ta'u isiin lachuutu abaaramtuudha jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam وهذا من تغيير خلق الله kun uumaa rabbii jijjiiruurraa obboleeyyan kiyya uumaa rabbii jijjiiruurraa uumaa rabbiin bareechee uume tana rabbiin hin bareechine tolcheen uumne nuutu harka keenyaan isarra tolfatee uummata janii uumaa rabbii jijjiiruurraa wanni kana haazaa laa yajuuz haazaa mimmaa laa yajuuz ammallee haazaa min fi'li ibliis allazii ta'ahhada shaytaanu alayhi rabba ibliisni gaafa jannata irraa darbamu rabbiif waada wanni gale fala ughayyirunna khalqallah gabrootan kee kana uumaa tee hunda akka isaan jijjiiraniin isaan goysuudhaaf ta'a jeen rabbiif waada galee jira umruma qofan alaa dhokaan isaan godhu نار كوتي سجل ربي سبحانه وتعالى شيطاني أبارس ربي رتي أجراتو دوخن أمر ربي جيرون دلقا شيطانا يخا وعد شيطانا خلي ساسا إساف قوتو رأي بليان كيا وعد شيطانا مال قنا ربي خير صداتشو قبنا إن شاء الله تعالى ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله كزين إبليسني ربي خلي لسانا جاجي أمات يقوتو إسان جري سوتاو فوجين هنگا إسان قرر بيلدا جراني إفجراني يا سبحان الله نجرا نماه ورا قرر خنا قوتو كنا كيساف ودو جرا واحد دو جرا وما ربي دنا جيرو دچي دنا نوديمه واحد دو ركا يا سبحان الله ما كان موس حديث سيا خيستي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات يا سبحان الله دبين تاي والفوتي جي جمراتن دبي والفوتي من انديمو جرتي دلنا ديرنه جلا ديمنه هيانه ولكن انديمو جرتي فر اما أسر يورا من الدوغار جاي هذا أما اللي خربران نتركان فشودي مديزني نبيين كجاني أبارن صلى الله عليه وسلم أيه ديس تكوشاقنا من الرابون خان نبيين كجاني أبارن الواشمات والمستوشمات يسيك آمي يسيرات تمتوفي يسيك آمي يسي تمتوفي تتمتوفي اللي قاموا في تمتشو قانو أكا ميقاني بيتن بليان كيا بيجتين نخيسا بكهد دوران يقرتن نوم الله تناسيفي أكنا خانتمتو جرامي أدتنا فا للميدان بديره نمچيله تيغوري للميدان بديره بكسن بغرا چمسو جرا نمني غافي قبدن ان شاء الله تعالى غافي تيسني چمان نارغا عند ولنا ما وركسي جرا بليان كيا افتمو سن ملا افتمو حركرت متني وايف كتبو اسر وايف كتبو واحد جرا غاني بيتن
warra astumatee waa firra barreessuu jira warra harka kanarratti waa barreessuu jira akkasumatti warra fuula kana asii fi as warra biroo dhoosee shigiree maaliif godhuu jira warra limeeniif tumuu jira wanni akkasii hundinuu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam la'anal waashimaat wal mustawshimaat ta'addatumattuu fi tatumtuufillee taqaamatumattuu fi tatumtuufillee lachuutu abaaramtuudha jan atuuni qabdaami yaa subhaanallah yoo dur wallaa laangooti uma rabbiin siif dhiisaa yaa rabbi naaf aramijiin hangasuma barbaada sirra ganaati deebi'uu dhabuudha shartiin tawbaa sadii badii san irraa sheenoytee deebi'uudhaa fi ganaatiin deebi'ettee murachuudhaa fi waan san irraa buqqa'uudha dhoosiif keessaa cila yaasisiin hin jennu ganuma akkatti hin deebine murattee rabbii keetiin naadhiis jechuu ni qabda rabbiin siif dhiisa alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin akka namaatii miti osoo nama taate akkam akkas taate akka naatatti joollumma qabda osoo beeytu osoo maal taatu jee rabbiin sila nama taate mashaqaas kaa rabbiin akkas hin qabu atummaan beeytee toobannaan siif dhiisa rabbii keetiin naadhiis jiin inshaallahu ta'ala ganaaf itti deebi'uun qabdu moo eega dhageesse booda dili sittaatis hin dhiisu ta'e eega dhageesse la'anal waashimaati wal mustawshimaati siitumattuu bitatumtuufillee abaaree jira akkasumatti mallee isii ilkee kharruu baafachuudhaaf waan qabbanaa'u haa ta'u akkasumatti dawaa adda addaa jira katti godhanii ilkee tana ajjeesaniini akka isiin jidduu hayya inshaallahu ta'ala hadiisa kana yoo rabbii keenya fedhe barurra deebina hadiisa kana keessatti wani nabiin keenya abaaran sallallahu alaihi wasallam isii harkatumattuu fi isii qaama isiidha lilmeedhaan if waraante qaama isii diimaa kana gurraachomsite mallattoo addaa irratti humtuu fi akkasumatti isii ilkee kharruu baafachuudhaaf yookaan ilkee isiidha addasiisite akka isiin bareedduuf godhuudhaaf ilkee jidduudha ajjeeftee jidduudha baaftuu fi akkasumatti isii ilkee qorattu jara kana hundaa abaaranii jiran nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waan kana bal'inaan guyyaa boruu yookaan boruu booda yoo rabbiin keenya fedhe sagantaa biraa keessatti qabannee dhiyaannaan akkasumatti bilbilli mashaqaa nu kaa'ee gaa'ii inshaallahu ta'ala firraa irraa akkasumatti addaan galuutu nu wayyaadha qaama ifii tumanii qaama ifii qoruudhaa fi ilkee ifii qoruu akkasumatti mataa ofii kanatti qalama adda addaa dibanii mataa rifeensa gurraacha irraa jijjiiruu yookaan warriidhatti maal akka dibuu qaban rifeensa gurraachatti maal akka dibamuu qabuu fi maal akka dhiifamuu qabu akkasumatti mallee waan kana harka ofiittoo dubartoonni maal dibachuu qaban miilattoo maal dibachuu qaban qaamattoo maal uffachuu qaban morma isaanii maal uffachuu qaban gurra isaanii maal uffachuu qaban harka isaaniitti maal uffachuu qaban inshaallahu ta'ala kana bal'inaan guyyaa biraa deebinee irraa ilaalla har'aaf ammoo warri bilbilaa akka hin haasofne nu godhaa jira waan ta'eef inshaallahu ta'ala salaanillee nu biraa gahaa jira asuman nagee walitti dhaammannaa warra gartee gurra qalbii qaawun waan dhagee hundaa fudhatee itti hojjetu anaaf isin rabbi nu haa taasisu jecha har'aaf asumatti nagee isin dhaammadha obboleeyyan kiyya yoon dogongore as keessatti anaa fi lubbu shayxaanirraahi lubbu tiyyaa fi shayxaanirraahi yoon haga gaxxame ammoo rabbuma guddaarraahi subhaanahu wa ta'ala dogongora kiyyarraa rabbiin qulqulluudha kanaafuu inshaallahu ta'ala har'aaf asin nagee yaa subhaanallah warri dawwalu kun osuma haasa'uu kiyya harkanii jiru maaliif na cinqan bilbilan inshaallahu ta'ala guyyaa biraa walitti deebina akkuma jennetti والأركان تينا أسماءاتو إسنين جنة إن شاء الله تعالى الرافنجا أسمان إسنين دام الدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.